एडवर्टाइजमेंट गे अतोन सेंफम सिंगदोक्त्रबदी पाउसे फोंग लेपकदौरे लाक्लिबा डिसेंबर 10 का मंगा फाउबगी मनुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट तोलिबा पाउसे सिंगे एडवर्टाइजमेंट बिल सिंग सेंगदोंगनबा खोंथांग लौखलक्त्रबदी पाउसे फोंगलिबा मीडिया हाउसिंग थबक लेपतुना पाउसे फोंगदबा याउना मखल मखागे खोंजंग चंगसिननबा मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन अहुमना वारेप नखरे एडिटर गिल्स मणिपुर EGM ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजू अमसुंग हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन MHJU गे अपुनबा मिफममा ngarang मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोक्तुना मणिपुर गवर्नमेंट ता तोंदुना लरिबा बिल सिंग पिथोक्तबना मरम ओइदुना पाउसे फोंगलिबा मीडिया हाउसिंग ना मायोकनरिबा अवाबा सिंग कुपना खनरबा मतुंगदा वारेप असि लौखिबने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिना मणिपुर गवर्नमेंट ता बिल सिंग असे सेंगदोक्नबा डिसेंबर 10 फाउबगी मतम थाबा लैखिबने अदुबु गवर्नमेंट की माइकेदगी थबक अमता लौखलक्तबदगे ngarang gi mifam adu phamduna khanakhibane Manipur University da B.Ed tamnabagi entrance exam amuk hana pangthokre Manipur University ge Teachers Education Department ta hanba semester tamnabagi entrance exam hawkhiba November 19 da pangthokhiba adu question leak oibagi wathok lakpadage cancel tawkhibaga loinana entrance examination adu ngarang amuk hana pangthokre Congress Leingak Pairaklabadi Disturbed Area Status Louthokkani Congress Party na mathang Leingak Pairabadi ahanba cabinet mifamda Manipur dage Disturbed Area Status Louthokna bawarep lawgane Center na yadraba phawbada matam amagi Congress Leingak na phirep lawraga louthokpa ngamlaga BJP ge double engine ge Leingak na karigi phirep lawba ngamdabano haina MPCC ge working president ke Megachandra na phongdokre Imphal gi Congress office ta pangthokiba pawgi mifamamada ke Megachandra na hai kumja 2004 da Matamadugi Congress Leingak ki Chief Minister amasung Cabinet Minister na Center dagi Disturbed Area Status Louthoktana akan ba pautak piraklaba phawbada miyam gi damakta Matamadugi Imphal Municipal Council ge manungsan ba Assembly Segment tareta ge Disturbed Area Status Louthokibane hawjik lairiba BJP gi Leingak asibu lusingliba Chief Minister Leingak asida yauriba Council of Ministers sing amasung BJP gi lusingba kayada state asigi Sing amasung tamda law amasung order gi phibam phagatle haina makhau pongna laure state asidagi disturbed area status lauthokpa se state Leingak ke midyang makha da sathagadaba oibana disturbed area status lauthoktriba assembly segment sing asidagi disturbed area status lauthoknaba Congress party na Leingak ta takselle Leingak na cabinet mi phamama phamlaga warep lauraba matungda disturbed area status ase lauthokadabani haike Matamamada Lairamba Congress Leingak na Assembly Segment Taretage Disturbed Area Status ase kumja 2004 da Louthokkibane Handak ta Nagaland ge Mon District ki Oting Village ta thokiba laibak thiraba thogdok amada micham kaya army na hatkibagi thogdok aduge matungda Awang Nongpok State singdage aphaspa lauthoknaba state kharage Chief Minister singna Lauraklabasu Manipur gi oinadi lauthoktana laire Manipur aphaspa ge makhada tongan ba mafam kayada security forcing na micham kaya hatkre Hairangoi thong mihat malom mihat rims ki mihat na chingba thogdok kaya laikre asigumba thogdok ase makhata na Manipur da thogloi hainingai leite haike hawjik lariba awang nongpo ki apunba political platform ama oiriba Northeastern Democratic Alliance NEDA ge partner ama oiriba party singbulu singliba Nagaland ge Chief Minister amasung Meghalaya ge Chief Minister na awang nongpok tagi afaspa lauthoknaba demand tawba ngamlaga Manipur gi Chief Minister na karigidamak demand tawba ngamdabano masimak laibak thibani haina mahak na makha takhe Manipur da Leingak paiminariba BJP NPP amasung NPF na fullaga cabinet mifam pangthoktuna disturbed area status lauthokna bawarep lawgadabane afaspa si Supreme Court yauna tongan ba commission kaya amasung Human Rights Authority oiriba Manipur Human Rights Commission na masi lauthokadabani haina phongdokpa laikhrabane Chief Minister na thauna fana hawjik Parliament session chatharingai asida Prime Minister amasung Home Minister ge nakong yawhanduna ek asi lauthoknaba khongthang lawbiyo Awang Nongpok State sing mapungoy na Manipur gi miyam asi second class citizen ama oiba midyeng da yengle masimak laibak thibane Manipur yauna Awang Nongpok State sing da lairiba khulai paibage Ihaw asidagi hena sathina Nexelite ki idang laiba chauba state singda aphaspa thamdraga awang nongpok state singdana karigi thamlibano hangkhe
अदुगुम्बा मफम अदुदा आर्मी न करिगुम्बा अमता ओनसिलगा हात्रगा अवांग नोंगपोक अमसुंग मणिपुरदन करिगी तमथिरबा मिहात कया चथरिबनो मसिमगना मणिपुरगी मियाम अमसुंग अवांग नोंगपोकी मियाम असे सेकेंड क्लास सिटीजन ओइना येंगबी हाइबसी हेना मयेक सेंगहल्ले हाइखे महागना हाई कांग्रेस पार्टी की ओइनदे अफस्पा रिपील तौबा हाइबसे लेंगद्रबा फिरेपने लाकदौरबा मिखल असेगी मतुंगदा कांग्रेसना लैंगाक पाइबा तारबदे हानबा कैबिनेट मिफमदा मणिपुरदगे डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोकनबा वारेप लौगनी हाइखे महागना मखाताना हाई एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनरेड के संगमाना एनपीपी की लैंगाक लाकपदगे मेघालयादगी अफस्पा लौथोकी हाइना लाउरे पार्टी असिसु मणिपुरद लैंगाक पाइदुना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरिबने सांगलबा चही मरी मखाई हेलबा असि फाउबदा एनपीपी की मिनिस्टर सिंगना वाफम अमता फोंदोक्तना लैरे मसिमक यामना लाइबक थीबनी हाइखे चीफ मिनिस्टर न मयुम मयुमदा चतुना सकनाइरबा सिंगा उनखरे अफस्पा लौथोकपा हाइबसे लैंगाक की फिरेपने एन बीरेन मणिपुरदगी अफस्पा 1958 लौथोकी हाइबसे लैंगाक असिगी फिरेपने अदुमकपु एक असे अमुखन्ना थमजिलक्तनबा मणिपुर लैंगाक अमदे सेंटरगे लैंगाक अनिगी मरक्ता पॉलिटिकल टोक अमा मथौ ताबना सेंटरगा वारी सादुना होनरी लेप्तना होनखिगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे वाफम सिंगरांग चीफ मिनिस्टर एन बीरेन बीजेपी की सकनाइरबा सिंगा उनबगी थौरंगी सरुक अमा ओइना लमदम मसिगी तोंगान तोंगानबा लमदा ममिंग लैरबा मियोइसिंग एकाडेमिशियन एजुकेशनिस्ट सिंगी युम युम चतुना हक्थेंगना उनदुना वारी साबा वाखलोन लौबा अमदे थौजाल निखिबगा मरी लैनना फोंदोखिबने खोंगचद अदुगा मरी लैनना पाउमीसिंगना हंगबा वहंगी पाउखुम पिरदुना बीरेन मखाताना हाइखे मणिपुर याउना अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगदगी अफस्पा लौथोकपा हाइबसे महाकी डिमांड ने अवांग नोंगपोकता लैरिबा लालहौबगी इरांग असे पॉलिटिकल डायलॉग तौदुना वारोशन पुरकनबा होनबा मथौ ताई हंदक्ता लमदम असिगी अरिबा लालौलुप अमना मखोई कुमोन थौरमदा सोवरेंटी की कंडीशन यारबदे लैंगा का वारी सागनी हाइना फोंदोखिबा अदु अफबा खोंथांगने वारी साबा से महाक सानगदबा नत्रबसु इंडिया गवर्नमेंट का वारी सानबदा लुप अदुगा इंडिया लैंगा का वारी साबा यानबा होनबदा महाकना मतेंग पांगने मणिपुर अमसुंग अवांग नोंगपोकी लालहौबगी वाफम तराइना लौबा यारोय मरम असिना सु पीस्टोक अमदी पॉलिटिकल डायलॉग तौदुना वारोशिन पुरकनबा होनगदबने मसीदा इशू असी करीनो खंगदबा पॉलिटिशियन सु याउदबा नत्ते अफस्पा लौथोकपा हाइबसे चिंदा पंगलाउदा लाउबना कानरोय नागालैंड अफस्पा लौथोकलुरबा मतुंग सेंटरना अमुक थमजिलखिबा अखोई खुदिंगना खंगलिबने स्टेट अमदगे अफस्पा लौथोकपा हाइबसे स्टेट अमदी सेंटर लैंगाक अनिमकके पावर लै हौजिकसु लैंगाक असिगी ओइबा फिरेपते मणिपुरदगी अफस्पा लौथोकदबने हाइबसिने मसी लौथोकनबगीदमक कैबिनेट वारेप लौद्रिङैदा अमुक हन्ना थमजिलक्तनबा सेंटर लैंगाकके लुसिंगबसिंगा खनबा चंगे ngaihakki political gi khudong saba lawba yanaba lawthoklagani haina lawba yai adubu center na amuk thamjilaklabade wahan thok lairoi maramaduna laingak asina center da state asida hawjek mihan mi pun laitre insurgency gi phibam phare chahi manga gi report yangan mana chingba kaya thamduna ayaba lawna bahonari makha tana su leptana hona khigani haina su mahakna makha tana phongdokhe ngarangi khongset adugi matangda chief minister na hai BJP gi saknairaba singa unabagi thauram gi saruk ama oina state asigi saknairaba miyoi sing unaduna makhoidagi afaba wakhalon lawgane laingak asina mamangda phangkhiba chahi mariga tha marigi achievement yauba report card adusu saknairaba miyoi sing asida piduna laingak na paikhatliba thauram sing asi yengduna lakadauba laingak ta sukari tawhaningi haibana singba wakhalon lawbane Leingak asina ngasi chahi maga mapung phana miyam gi thogal tawba ngamlibase miyam gi thawjaldagi ni haina su phongdokhe chief minister gi ngarangi khongset adugi ihan hanbo oina samu sangda leiba theater gi lamda malem gi oina saknaraba ratan thiam ga unaduna wari watai sakhe masigi tungda sagolban bijoy govind mamang leikai babu thong leirakta leiba Manipur University gi professor Priyoranjan gi yumda chatuna hakthengna unakhe Loinana Sagolban Kangabam Leirakta Laiba Manipur Technical University VC Valesor Tongbram Khagem Pale Pankha Ningom Leirakta Laiba Manipur University ki BC Professor N Lokendro Khongman Basi Khongdage
Olympian Kanguzam Singlensna Wangai Mayhubam Lampaktagi Pradeep Fanjobam Nagaramdagi Padmasiri Awardee Ryuben Masangba Thangmayban Maisnam Laikai film star R.K. Somendro Amasung Danamanjuri University ki Vice Chancellor Professor Ras Mohan gasu mathang unaduna wari watai sakhi makhoi gi thokjal amadi paukta kayasu Chief Minister na lawkhi loidana makhoi da Chief Minister na thagat wahi yauba ayiba cherol amamamsu khudol tamlamkhe aroi bada tabiri bapum namakpu thagat chari